Telešop. Tako je, pun studio, lepih plavih momaka, hvala vam svima. To je drugarska podrška i saradnja. Aplauz! Ovo je još jedno izdanje emisije Pile Telešop, dragi prijatelji. Ovoga puta vaš Pile je pripremio sastomange proizvoda za vas. Evo, čak smo nabavili i ovaj specijalni, digitalni, virtualni, erotski kofer koji se zove kofer Navlakuša! Ili Navlakuša za beogradsko područje. Šta i čemu služi kofer Navlakuša ili Navlakuša? Kada pada kiša, kada munje, grme i sevaju gromovi i obrnuto, onda nosite kofer Navlakušu i svi misle da imate pare, a u stvari on vam štiti vašu glavu od udarca groma i od pogibije. Znači, on navlači grom na sebe, zato se i zove Navlakuša. Pomerite se malo samo, sad će grom, znači grmi seva, evo ga grom, bam! Mi smo živi, kao što ste vidjeli, potpuno je safe. A sada da vam pokažemo u našoj torbi, imamo nešto novo za vas. Evo ga, to je taj komplet. Šta je ovo? Prvo za kockare. Dragi prijatelji, da li se vi kockate? Da li igrate karte? Da li volite u pare? Jer žene ne vole što se vi kockate? Ako biste hteli da se malo kockate, koristite naše firme Pešnes Meglekneftek i male karte. Male karte za malo kockanje. A sada nešto sasvim novo na našem tržištu. Da li imate dlake na jeziku? Evo, imate ogledalce, možete provjeriti. Ako imate dlake na jeziku, potpuno novi savremeni proizvod za skidanje dlaka sa jezika. Da, to je taj specijalni uređaj za skidanje dlaka na jeziku. Hvala, on je upakovan, kao što vidite, u specijalnu jednu malu lepu vitrinicu i ima ogledalce da vidite svoj lepi jezičić. Evo, na primjer, ovako. Aha, ja, ovaka. Kiltu je! Aplauz! Poklon! Ćao, bila ovo emisija Pile Telešop. Pile Telešop.